Mordana se smije, ali mi se ne smijemo. Mi smo opet tu, svi su zajedno. Čestitamo našoj Ivi Majoli koja je osvojila Roland Garros. A nadam se da ćemo i nekom od vas četvero koji ćete s nama danas igrati čestitati na osvajanju super nagrade. A danas će može osvojiti trojica od vas četvorica, a super nagrada je... Doba je za slatko i ledeno osvježenje. Ljubljanske mljekare, dobitnik brojnih zlatnih medalja kvalitete za svoje sladolede, alpsko mlijeko, jogurte, sireve i napitke, predstavljaju vam najnovije sladolede. Kornet Zlatorog i sladolede na štapiću, Jaka, voćni snovi, Max i J97. Uživajte i ovoga ljeta u svježini raznovrsnih sladoleda ljubljanskih mljekara. Poduzeće Magros iz Opatije, zastupnik ljubljanskih mljekara za Hrvatsku, u suradnji s Alpinom Kro, darujete jednoredne rolerice Speed Bull. Iskušajte rolerice za lijepoga vremena i uvjerite se u kvalitetu trajnih gumenih kotača i izvanrednih ležajeva. Sretno! I evo nas u Rokovcima sa Danijelom. Danielica, bok. Bok. Neko će se rolati. Hoćeš se ti možda rolati? Da. Da. Onda moraš prvo izabrati igru koju možeš osvojiti super nagradu. A to je igra broj... Koji broj? 5. 5. Igra... Ne, 5. Kak 5? Daniela, ne može 5. Skoro si me zeznula. Može 1, 2, 3 ili 4? 2. Koji? 2. 2. Drvosjeća, a sad 5. Taong. Aj 5. To. Dakle, drvosjeća, znaš kako se to igra? Daniela, da te čujem. Da. Jel imaš ti u Rokovcima nekih navijača? Da. Daj da ih čujemo, ajmo! O, Rokovci, rock and roll okovci. Čuj, Daniela, Da. u drvosjeći moraš skakat na ona debla. Sa četvorkama i sa šesticom. Možeš osvojiti za 1000 bodova super nagradu ili za manje od 1000 bodova ovu nagradu. Vaša omiljena lizalica pripremila je za vas 1011 nagrada. Zato sudjelujte u velikoj Kolexovoj nagradu igri Čupa Čups. Skupite 10 omota lizalice Čupa Čups i pošaljite ih na adresu. Za nagradu igru Čupa Čups, Poštanski pretinac 56 10020 Zagreb. Očekuje vas 1011 super nagrada. Kolex u ovoj igri daruje papuče Čupa Čups. Sretno! U Kolexovoj igri te očekuje 1011 super nagrada, a ovdje te očekuje ili super nagrada ili ova nagrada koju si vidjela. Kaj ćemo mi osvojiti, vidjet ćemo nakon što odigramo. Hoćemo? Da. Nemoj skakati, moramo po deblima skakati. Idemo. Skočila si, dakle, 4 lijevo, 6 desno. 4 lijevo. 4 Daniela, kasno. Evo te na štuki. Prva štuka je pala. Tvoje spore ruke mrzim glupe štuke. Ali nisu još prvi bodovi pali, Daniela. To mi se ne sviđa. Kakva strahota, imam još samo 2 života. A jesmo, uhvatili smo u padu jednu vreću. 6. Da vidimo da li smo i sad u padu uhvatili vreću. Mrzim glupe štuke. Daniela, koncentracija, molim te. Na vrijeme. Pripremi, dakle. Sad s tobom, a onda s Bogom. 1 na 4, 1 na 6 i kad ja kažem sad, a ti potegniš. Pripremi prst na četvorkin. Sad. Opet kasno. Čuj, brzo smo Tvoje to obavili. spore ruke mrzim glupe štuke. Ribolov ti ide dobro, što jest. Daniela, To jest, ova propast bit će i u dnevniku vijest. jel ti si ti išao s tatom možda u Rokovcima na ribolov? Ne. Ne, imate neku rijeku tamo u blizini. Daniela! Skroz su nam se veze s Rokovcima pogubile. Idemo vidjeti Danijeline bodove. 50. Ujoj. Nije baš neko ludilo od rezultata, jel? Daniela! Da te čujem malo. Čuj, osvojila si jednu prekrasnu nagradu, a to ti je ova. Biće bolje drugi put. Za utjehu Kolex ti daruje lizalice Čupa Čups. Daniela, Mam. kak si bi? Kaj je bilo? Ništa. Dekoncentrirana si bila. Jel trema? Šta je bilo u pitanju? Ništa. Ništa. Pa da, tak je i rezultat bio, ali nagrada nije takva bila. Hoćeš nekog pozdraviti možda? Da. Dok ja malo igram, ha? Evo, Da. gledaj. Ajde, pozdravljaj. Baku i didu, moju sestru Andreju i drugu sestru Lorenu i mamu i tatu i vas u studiju. Hvala ti najljepše. Čuj, gle, ako nemaš doma reket i lopticu, možeš vježbati sa tajbicom i palačinkama ovo isto, kuješ? I onda ćeš možda biti kao Iva Majoli ili Mirjana Lučić, okej? Da. Bok! Bog.
svaki popunjeni nagradni list iz albuma Životinjsko carstvo nagrađujemo slatkišima i sudjelovanjem u nagradnoj igri. Glavna nagrada, fotosafari u Keniji. Sudjelujte i vi u nagradnoj igri. Životinjsko carstvo 2 put nagrađuje. Kraš. U Petrinji smo, ljudi moji. U Petrinji smo, a s nama je u Petrinji jedan tih i miran čovjek koji se zove Tihomir. Bog, Bog, Tihomire, ima li Petrinjaca kod tebe? ima, ali htio bih reći nešto, ja sam sad momentalno u Petrinji, a inače sam iz jednog malog mjesta pored Gline koje se zove Stankovac. A šta radiš ti sad momentalno u Petrinji? Pa okupacija, razrušeno i to. A, tako je to, dakle. Čuj, Tihomire, Da? ja se nadam da ćeš se ti brzo doma vratiti. Da? A nadam se da ćeš osvojiti neku jako dobru nagradu, recimo možda čekaj super nagradu, nikad se ne zna. Samo prvo moraš igru odabrati. 1. Igra se zove Jabuke. Recimo da je dobro. Nećemo mi recimo da je dobro, nego ćemo mi reći da je to jako dobro, jer u igri Jabuke te očekuje ova nagrada. Koliko je puta malim ili velikim đacima zatrebalo nešto od školskog pribora? Nabavite sve, nabavite najbolje. Karbon vam nudi tempere, vodene boje, voštane i uljne pastele, voštane i obične krede u boji, Glinamol tuš u boji, ljepilo Karbofix u dozi i tubite akvarel gvaš. U ovom krugu Karbon ti daruje veliki poklon paket, pribor za bolje kreativne dosege. Vidi Tihomir, budući da je tvoj hobi spavanje, Da. onda možeš lijepo svoje snove oslikati drugog dana. Tako da mi svi Nadam se. Jel sanjaš u bojama? Da. Je? Da. Onda super, onda će ti nagrada koristiti. Idemo mi sad do te jabukice odigrati. Daj 5. Super. Spreman? Spreman. Hop, cup. Sad će familija. Evo ih. Imaš ti familiju? Imam. Evo. Ovo je Mordanina Bereš automatska jabuke. strašni sekretarica. Sa familijom. Nisam Da, doma, dobro je. ali me se ipak čuvaj. Onda imaš iskustvo. Ovo posle. Vidit ćemo. Uopće te se ne bojim, stara mordo. 2 litre bomo valjda skupili, ne? Budemo. Ma da, kaj to ne. Evo ga, hop, cup i da vidiš. Sad ćemo. Jabuka ne pada daleko od stabla, ako je stablo jabukovo. Tako je, Hugo. Hvataj! Četvorkom. 6, tu budi. 4, dobro, 4, 6. Sedam se tiša. Budi tu da vidimo kada će se desiti, odlično. Još jedno, to. 6, odlično, odih, stresi. Četvorka i tresi, odlično. Stresi ih u sakovnik, moraš ih istres. Prekrcat ti je štap. Ovo nije glavomet. Četvorkom, ne može Hugo više držati toliko jabuka. To, bravo. Sad četvorka. Ovo je super taktika. 6, to, 4 i sokovnik. Sokom, ja mislim da smo 2 litre već tu, ali idemo mi dalje. 4, bravo, 6, pa 4, pa 6. Dobro, možda i tako. Ne, šteta. Šteta. Okej. Kakav je rezultat jabukometanja? Sad ćemo vidjeti, Tihomire. Kaj misliš, koliki je? Ne znam, nadam se da ima 2 litre. Pa 3 litre imaš! Čovječe, 3 litre, si vidio kaj ti je Davor pokazao? Da. Davor je pokazao 3! Da. Kužiš, a znaš kaj si dobio za toliko litara soka? Ne znam. Pa vidio si već. Boji se. A vidjet ćemo još jednom. Tajn. Za ovakav rezultat pripada ti Karbonov veliki poklon paket s raznovrsnim školskim priborom. Čestitamo! Tihać, čuješ me? Čujem. Slušaj sad ovo. Da. Za tebe i naravno za sve naše televizijske gledatelje slijedi jedna jako važna obavijest. Da. Dakle, svi napregnite svoje ušne mišiće. Naime, ATP Tour Challenger Zagreb Open 97 počinje 14. lipnja u športskom parku Mladost na Savi i traje do 22. lipnja. Da. Izravno s Roland Garrosa, pazi, dolaze neki od najpoznatijih tenisača na zemlji. A to su ti Berasategui, Costa, Sanchez, koji će nastupiti zajedno s mladim hrvatskim tenisačima. Dakle, a pazi se ovo, već u subotu 14. lipnja obavezno dođete pogledati egzibicijski meč Mirjane
Mirjane Lucić. Lučić, normalno. Dakle, hoćeš doći možda u Zagreb? Pa, možda. Možda ako dođeš 14. lipnja obavezno dođi pogledati Mirjanu, a znaš kako buš se obukao? Kako? Ovako, kao Hugo. Kužiš? Kužim. Zato što ovu majicu mi poklanjamo sada tebi. Hvala lijepo. Evo, dobio si majicu, dakle, i sad moraš doći na ekipitur. Da. Kako biš pozdravio? A ovako, najprije vas u studiju Hvala. i pozdravljam svog sina Silvija, Silvio Bog. suprugu Anitu, svoje Bog, roditelje, obitelj Apari, Brigitu i Kalija, rodbinu i prijatelje, a posebno kuma Šprlju i sve moje Stankovčane. Odlično, mi pozdravljamo tebe, Silvija i sve ostale. Bog. Bog! Otkri tajnu ninja borca. Poruka glasi, pravi borac svoju moć koristi razumno. Sada si spreman. Ninja mač je tvoj i postao si ninja borac. Ninja mač rastegnut će se do 1,5 metra. Ninja mač. Moć ninja. Uvoznik i distributer Jogros Rijeka. Kroid. Split, Zagreb i Zadar. Zakoračite u uspješniju poslovnu budućnost. Nazovite The Best MTM, marketing Hugo Showa 01 53 5599 ili 53 6381. Evo nas, idemo mi dalje. Moj head se nalazi na headovom reketu, a igrat ćemo sa Zoranom iz Vinkovaca. Bog. Bog. Bog Zoran, Bog Vinkovci, idemo Bog. mi igrat, ha? Idemo. Šta? Četvorku. Kaj? Ča? Kako? Četvorka. Ne bi išlo. Zašto? Sorry. Avion. Avion. Može? Može. Daj 5. A znaš kako ti bodova treba za super nagradu? 8. 800, pa sve znaš. Onda ćemo je valjda i osvojiti, ha? Valjda. A za manje od 800... Jeste li kušali voćne sirupe Frupi tvrtke Vital iz Mestinja? U ponudi je 6 raznovrsnih voćnih okusa, limu, naranča, crni ribizel, marakuja, ananas i malina. Izaberite svoj omiljeni Frupi i osvježite se za vrućih dana. Trgocentar Zabok, uvoznik i distributor voćnih sirupa Frupi. U ovom ti krugu daruje veliki osvježavajući paket. Sretno! Sretno ti želimo i mi svi ovdje u studiju i da osvojiš super nagradu. Hoćemo? Može. Ima li Vinkovčana? Ima. Ima Vinkovčana, kako ne. Odlično, Vinkovčani, sad ste se fino izvikali. Ako niste dovoljno, možete još malo. Ok, sad ste se fino izvikali, sad molim vas mir i tišina da naš Zoran ne bi fulo super nagradu. Idemo. Čum. Dakle, nemojmo odveć mudro sloviti. Idemo brzo zrakom ploviti. To, 0-0. Koji si broj stiska? Hvali zrak, drže kraja! Nemoj sad krive brojevi stiska, molim te. Sad samo one koji nam trebaju. Evo ih, prvi bodovi, drugi bodovi. Nemoj to, tu nema bodova. Au. Teta. Koncentracija, Zokin. Imaš pravo, gore je već bilo dosadno. Dakle, prvi Bez landing brige, smo imali imamo još zrakoplovaka. na 150 bodova. Idemo. Hvatamo plave, izbjegavamo crvene i oblake. Sve znamo, bježe sa šesticom, tako. Preporučam 1 nulu. Toplo preporučam nulicu, tako kako bi znali gdje smo, da ne zalutamo. Tak brzo. Pazi, dobro. Kako ćemo ovo? Skupit plavi, bravo. Imaš ga? Aha, dakle kad prođeš ovo, opet nula. Kad prođeš ovo tu, ove crvene, onda po šestici. To Zoran. Pazi. Evo ga, imaš plavog. O, zlatni, bravo. Ako dođemo ovako do špilje, moglo bi nešto biti od toga. Čuj, ne znam kud smo sad skrenuli. Aha, ali ti da to znaš. Ajmo, 0, to, bravo. Ajoj, kako ćemo ovo? Ma bravo, ma voziš čovječe, ko veliki. Super. Vidi ovo, joj, bravo! Šteta što smo na jedan dio zgubili. To je za nas spas!
Ali ja mislim da još uvijek postoji šansa. Idemo vidjeti. Da imamo 750 bodova, ona zlatni balon bi nam jako dobro došao. Ali i ovako je on kao jedna moralna podrška tu. Pazi. 850 bodova, je li ti sve jasno? Je. Samo jedno je to. Koje, gdje je to? Idemo. U to. U to. Ugo! Jel me netko tražio? Ježim se ove grozne. Pozivam sve Vinkovčani na koncentraciju Ajde. za svog sugrađana. Zaberi ih jedan broj. Sigurno ćeš pogriješiti. Joj, da se nisi usudio. Kaj će biti? Stisni ga. Pa kaj bude, bude. Bodovi! Bodovi rastu! Čovječe! Pa to! Sad možete opet vikat koliko hoćete. Draži, spasio si nas. Mas čovječe! Bravo, bravo Zorane, bravo, spasio si Hugolinu i njihovu djecu, osvojio za to zlatno odličje kao naša Iva u Roland Garrosu i super nagradu! Pijom! Čestitamo, Magnus iz Opatije, zastupnik Ljubljanskih mljekari za Hrvatsku, u suradnji s Alpinom Cro, daruje ti jednoredne rolerice Speedball. Rolaš? Inače, Evo, dobro. kaj veliš? Dobro sam. Velim, jel rolaš inače? Aha, ne. Ne, sad ćeš imati još jedan hobi, naime, uz stolni tenis i Da. nogomet, kako bi mogao stići da možeš ova dva hobija obavljati dobro koje možeš sa rolericama prije. Ok? Okej. Pozdrav? Pozdrav. Pozdrav. Evo 5. Evo tebi 5. Sa reketom. Odlično. Zoran Ok. Bok. Tata njupa mambu, mama njupa mambu, Vesna njupa mambu, njupam i ja. Provjerite zašto je otimaju djeci. Đačka kobasica. Mesna industrija Lijanovići. Nedaleko Vinkovaca u kojima... Županja. Županja! Kak je u Županji, Ines? Dobro. Je. A kak je kod tebe doma? Super. Jel napeto? Da. Znaš kaj igraš? Ne znam. Ledena špilja. Jel ti to nešto znači? Da. Što? Dobra igra. Dobra igra. Koji nam brojevi trebaju u njoj? 2, 4, 6 i 8. Super, sve znaš. A ne znaš samo kaj možeš osvojiti, osim ako ne osvojiš super nagradu, a ja mislim da ćeš i ti osvojiti super nagradu. Nadam se. Ok, čuj, treba ti 600 bodova za super nagradu. A za manje od 600 bodova, ovo ćeš dobiti. Uzbudljivi svijet filma Ratovi zvijezda ovaj se puta otvara i tebi. Iz Ratova zvijezda predstavljamo vam kolekciju Moć sile. Uz pomoć tvojih prijatelja Luka Skywalkera, Chewbaccea, Han Sola i ostalih možeš poraziti Darth Vadera i zlu imperiju. Neka moć i sile budu s tobom. Uz malo spretnosti svemirski broj je tvoj. Sretno! Sretno ti želimo svi. Želimo Hvala. ti sigurno sretno i Zoran iz Vinkovaca, tvoj susjed, pa se možete skupa naći na rolingu, a? Dobro. Ines, Da. daj 5. 5, odlično, lupila si mi 5, sve znaš. Da. Jesi županice svirila? Da. Da te ne dekoncentriraju. Dakle, 2, 4, 6 i 8 idemo. I nemoj... Sad sam smrznut, skakat se moraš drznut. Znaki će pamtit, to ne. To. Super, samo šiže za šesticom dok možeš. Sad više ne možeš, nazad. Ili tako, dobro, 6. Odi po vreću gore, 2, bravo. Stotka je tu, idemo 8, brzo 8, bravo. Au, fulala si. Aj! Fulala si, šteta. Nisam jadan, ja imam još života 2. Tak je. Ajmo, 6, negdje nam zvoni lampica, ravno pred nama. Memorija radi, triangl. Štetno vreću skimala tamo, odi po nju, 4, bravo, 2. Može i tako, 2. 6, super, refundirali smo onaj život, 4. Odi tu 8, bravo, evo je, i to zlatno. Sad nemoj više ravno, tako je. Ajmo 4, bravo, 8, i odmah po lampici, čovječe. Sve je na tvojoj strani. Triangl po srce i idemo dalje.
Odi nazad, osmica. Super, odi još sa šesticom. Više ne, dvica, bravo, 6. Super. Odlično, odi dole. Odi, 6. Bravo, 4. Odi sim, 8, brzo. Dobro je. 4. Negdje nam zvoni. Odi 4. 2, 4, bravo. 4. Još jednom 4 i 2. To je to. Imamo i zvijezdu i idemo sad 6, 2, 6. Bravo Ines, bravo. Hop i evo te. Woo! 3 znaka pogodi, pa u spilju hodi. Ako ne znaš, mene pitaj. Dobro. Super. Bravo. Vele, sjajno pamćenje te služi, Hugolinu mi pridruži. Ma, ovo je genijalno, čovječe, svidjela koliko bodova ima. I zlatnu vreću si osvojila koja će ti rezultat povećati za 50 bodova. I samo isto smo jedan život izgubili. Pa čovječe, Vinkovci i Županja, pa ovo je ludilo čisto. Pazi, za super nagradu ti više ne mreš fulat. Kužiš? Da. Ali bilo bi lijepo da Hugolina sa djecom počekaju u Županju, pa mi nju idemo osloboditi. Ajmo. Bravo Slavonci. Jel me netko tražio? Ježim se ove grozdom. Hajde, izaberi jedan broj, sigurno ćeš pogriješiti. Ti ne možeš pogriješiti, evo vidiš Mordana. Ali ni to nije greška u tvom slučaju. Bilo je to krivo uže. To je činjenica da je to bilo krivo uže, jer Hugolina je naime ostala unutra, ali budući da je nju Zoran prije tebe oslobodio, to je sve genijalno. I pazi, kaj sad imamo problem. Sad jedna rolšuha ide u Vinkovce, jedna ide u Županju. Evo je. Čestitamo, Magnus iz Opatije, zastupnik ljubljanskih mljekari za Hrvatsku, u suradnji s Alpinom Kro, daruje ti jednoredne rolerice Speed Bull. Koju ćeš, lijevu ili desnu, Ines? Desnu. Desnu, dobro. A poslije ćemo ti i lijevu za svaki slučaj. Da možeš do Vinkovaca skočiti da vidiš kak je Zoran. Dobro. Buš pozdravljala nekog? Pozdravljam svoje roditelje, baku, brata, cijeli svoj 4. razred, svoju nastavnicu Ladu Barišić, svu svoju rodbinu, a posebno Mislava, sve vas u studiju i režiji i sve koji me poznaju. Odlično, mi pozdravljamo tebe svi, evo malo se loptamo, malo smo neozbiljni. Pozdravljamo te jako puno, pozdravljamo cijelu Slavoniju, čestitamo ti još jednom na genijalno odigranom ovom zadnjem današnjem meču. Hvala. I čuj, kaj ja ti radim, ne? Ines? Da. Bok, hvataj! Bog. Bok! Ne,